Samoa, Sekiari Samoa. Sa fifia e lo tolu e musica. Kalene wa watu ya pen ile fakitai ya fifia ala fifia fakia. Tazalme e manuia ya kalupoina. Little imatautu malepeni sun lalai mulinu etaitu pitoia pia sio utau langa manaya le fepula fimai le sami ota umau fetu le langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia lana atende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manela lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae va masia upele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli paata amilo peito sepera mitai ai pupito le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia lana atende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manela lo oleni na oa umasia upele watonu matatau ingoa wafa ingoa Samoa leteni now let Pacifica wafa mamita ngaya ita faapea ona lawiloa ile lalo langi atoa wala Samoa
taunu sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upumai ya wehani ba imau mafutanga mafana be analea ile fili ole ne yolanga o ulangona wa mawaluma ia osunga no fa walunga o ema ui asouma o fatu uatae uavai vai lefia vai lefia bayatu ia ohani se upumalu e failea mau usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upufa besi tenyu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foya e malolo I lo ainga o te fia faya tu masongi yo fofola tinga ona le tau ai tu mau pele lo fa a oe ua sui ila uva ai sina upu se tasi o te fia ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time oh yeah wali one leva yo sina bele e apule oe ila feelinga atawia ina ia manuia lau tau mafainga aile mafaina ngalo atunai o folinga te masalo wa emusu yata ita wataunu o upufa besi tenyu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foya e malolo I lo ainga soy foya e malolo I lo ainga
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le temelo la wansi la radio Samoa le divango la Aoauli le wa lus fluiva ma la fa bidu te wote nei le se fulu malelua ele fenga yo le tru manga wenga ai mi sei la vai sina fainga malo longa le titi ai le tu fa wa wina ye chuchu ma faiva lo filima le ya sulu ma to fie ja fa timu le tai ona lila ai pila mo ta wa mai lo visual va ai tau ole Aoauli le so se yanga yan tu le po ana nei ole a langi le tang le ala wo sulu ma to fie ma yai ia ave ole la le vaingo le Aoauli wa le fa manguino ta tu tanga me ja maar van toen maar wie naar le ba van van le ding weet jou le toen ba van van pe ona ta to wa die mai le lofa ja maar dan le le ta to sa ta pa ausili na mo na fa malo le telinga ya ti pe ore le toen ba tanga mai le ta ona lila si ni me fo stimulate maar wat le ta to ba tai le ding vaingo la wo si le fo ile to lai fa ile fia na nei por que la me la wo ma Fofogamua wa la va le long pu ile lo to pa ia ma lo to ma balu ni se melo tupu mele an tupu ja ma vaingo fo yo to lai mai ele ngati to no sila ja va foi ia lo ta to fa si no banga Samoa ja ele me fo to le fa ma lo me fa ta lo fa foi ja ona pa ia le tua o lo to suina li puvai o lai so se fanta fai to lo lava to no sila ma to no ma lo le talo ma lo foi ia le on sai ia ngati le to ma mtida ma tupa anga ma san ia le tanto wala leo ia lo to i mele muli panga to no mo to malawa o no fanga o lo to si ai lo to soi fu ma lo ida ia di si foi o affair e nga se o latino ile ding vai tau ia o le tu la no ai ia le tanto programme se fa mole fa nga ane ye futuanga li ma to mai tai fo mai e mi se voi le au tau si mai o le dai so saniantu ile toi fa fo ina le o lo ma lo si ile tu langa sa yai ia a fai fo le dawo tele ni fo la awa mantu ole afo ole tu wala ia e te tawana e ma fo fa pe te fia o la umile de yolang yo ia wala fu yo na tanto wa fie nga singa solitino o tanto lava ia se vanga dai ni si nga singa ia mi se lava nga singa se le kanisa ia e tele la vina fa ina itangat ai le o mauti no pe le o ilo ia e laki la ni se va ve o na ilo ia lafta o le stage 2 ia al toinga kanisa foi le mo muliani ia o le stage 4 ia o fai lava si tuai o faina fai si tunga o le ngase foi pe ona fenga ia ia tano sia o lo o maruia le to tele ona tro o le malo si o lo o lo anga into foi nga wenga wala to singa o tanto ainga ia o lo fa wa foi ia le fainga suenga ale fana wa onga o singa suma tasina matalia ele aso nafiala to suenga o le NCA level 1 fa wina le soni si o fa now ya mo le ring foi viaso tolu viaso o lo yele fa mo fa nga solo i suenga o le NCA level 1 2 and 3 ya tono na wa lausi le fia foi ta to mantua e le tulanga pe o ya le aso ya mo le taimi e fa ya suenga le fa now o le si vo fana fia tele ilanto foi le o ile fa tusi e mo wa ile file mo ia mai mawai le temi mawhai ona toi sila ma toi tanga i le ia la tō mea onga ia langa tuai leo ni pepe suenga tuai o lo mawhai leo na maua mai ia la tō wa onga ina ia toi whātua i tai ia la tō mea onga hele i whaira suenga ia o nisi fau whana ina e mua matua lava lele ia le temi o le dai study e le whane wa le vana mano o lo mai le whana mi se lava le svea le senga sultas a ngai i le senga se fulu ma le tolu nisi o haonga o le download whanga solo lava i elementa o le summer school. Ia, o le wingo le mea o le summer school. I nisi o haonga o le dai tau wha antoa. Ia maka e pasi ai i le tamaitichi. A le o le level 1, o le level 2, o le NCA lea.
Ia a whaila i tele o sila fia le dame. Tauna e whisit, ia wa o le tele wa onga o le dawa mau antua li poti le whana wa onga, ia o tau fo le sila fia tātou mantua, ia le tūlanga e peo le iei tau mwhainga al whanau. Ia o suenga lana, o le NCA le whanga solo, ia ese mai iei alantu, suenga lava iei peo le whatino i to tonu wa onga. Ai o e maratua, o le tausanga nei lua whelua 5, lua whelua 6, lua fitu, lua varu. Toi tolu nao tausanga, o le a wha o ngai nei le system lea, o le NCEA. O le NCEA e wha muta mai le tausanga e lua whelua vanu. I le tausanga e lua whelua iwa, wa te tau o na amatalia. Ia le whainga fau e pe o le tāpena iei ala mutanga aluenga wa onga. Ia le wha iloa mai, e le whainga māloa le National, o le Act ma le New Zealand First. O le wha laulo mai le tawaitai minister wa onga. Ia ua fo i le nofo sila fia, e le pa ia malu le tunu, malonu wing. A whai o nei e ia whanau fo i o naua, wasenga vanu i le teimi nei, ia o le tausanga fawanga ia tu i le wasenga iwa, por kolisi fo. E o atu i le teimi, ua wasenga sfulma le tolu eile au vaengarga, o laua sui ia le system, o le a whaungaina, pe le to e whaungaina ia whailonga po le tūlanga le peona o ina le whanau le teimi nei, o le NCEA. I le mantou waite, sa wha ingoa hoi lele o le bursary, i tono New Zealand nei, ia o ka kou i Samoa o le UE, University Entrance, ia, o ngā sa wai rai, ia koe sui foi rai, mantua e sui a whainga e tū mauru wha vai. E ventu la mtala le timio mantou lai, ti mantou ia, futa mantalo senga tasi, o le mele o le numbera ma le ingilisi. E o wha tasi me nai lu. O le hale winga o le tala. E wa o basics na o le o langa o le tangata. E loa tam tala e malama i winga o upu. O e loa wha popo wha tele wha to e se vai vai. E o le halali si me koe pole. E a matantu lava i le leafo. Le vasenga tasi. O le vai tengilering. O le to tele fui o wha nau le vasenga tasi. Sori. E ke fiu e ke whai a kuia. Fai mai le times te ipo leo le lua. Ia po le tolu. Ia po le wha. O le man tau vai te. So le nganga umma o le loko ur kai au. Voi lele wa uso tulu taia. Ia a makalo le kamaranga. Peselo. Two, one, sa, two, sa, four. Ia e. Sau ai le songa fua. Kau le asfalei. Ia o le asfalei le laka ke vai a kungai ka miki fui e man kuar ngā vai kai. Ia le wa maka nga vele mai le mo ko ngala au ainga. Ia wa le mantuna ia vai tek. Ia e fai ia matunga la au o pi ka mako ka pis. Ia ko fa ma ko me le ko. I nai muri vai sa mo. Ia no fola mo ma fo tuni. Joli. E koe alu ka i ka leo le makua. Koe fa akau mai le me hoi le le chat. Ia pe koe ka ma fai a oi. Ia o au. Ia le fa na tu sa o fika tu ye e ho me le vasenga tol o la e kau pick up per ka makiki ia le mele o le fa tele ia ma le fa popo ma le to isi ia mi se le vole tu langa le o le fa tu tusi au ke fa ku ia sola ke le no po le me o le angalo ia tait ia le mele o le fa tele ia ma le mele o le fa popo ko isi ma le vai au le amakanga i pese ma ye ka ia po e o kwa ile udi da makwa seki ya ka ko ia ai o ile ia o le tūlanga nai pe o le iei aso la tahalusia. Ia wa le sisuinga le nei tono New Zealand. O le whamai, e te tala ia mo meo pupuni fo i o potua onga. O le winga le damea. A whaine o le poloka le tolu whale a onga e tolu potua onga le iei. Whamai le mau, wa ila tau ia na iei tono le ofiso a onga i nā waita. Te taun te tala. Ta ilua ia whai a onga i tono o le vasenga le tasi. Ai, e ka kanala, inga ia minko whakaska mai. A le foko e saura kala. O lea anko e ka pungi fo. O le toi fo ia la ia lea. I le potua o ngai tasi. Ia le lei. E sauar ka ngaka ia ma ngai si kai. E whai mai ia tātou. Ia maka ko si kai ia kua ia i nei mea o lo whai mai. Ai le ia se mea o le a se se ai. Ia lea o ino le whanau. I le mea lea o le wha popo, o le tō ese, o le vai, ma le wha tele. Ia wā o mea piko i siri anga ngāua, o le ke leo ia mea o ngai tangata.
ke re whaunga inga re ke mia kia roi ke whengāru. Ai ona e mo o mia hoi le poto salala. Ina ia e arwa tu po where me te anga ia tuie. Ala wa umanea o ina nami. E war ke mi. E mau ke re whaunga inga ku ngai runga ingi algebra. E le whaunga ngā ku ngai mākou se calculus. E le whaunga ngā fo i se mea ka o le biology. E ka ki le whaunga inga ku fo i se fiziki. Ia ngat pawale me ole English. E ma le tātou ngā gana Samoa. Le whaunga tu le temple ia. Na paunga nei me i e whaunga tu ia o singa whao pop. O singa ko es, o singa vai. Ia o le tele o tātou ngārwe. Ia o nai tile fie o ia o mea ngai whai. I le kouwha le whai ngārwe. Ia o le tatalo. Ia tālo sia. O le Aouli masao le wha moe o nei alo mawhana. I su enga whai o le rito sanga. Ina nei te i fau a pese le toa Samoa. Arua kuru su enga. Ngā o le fu a Samoa ma le toa Samoa e kusia. Ia wa ngar pagwa ngar meren ka ko vesi ngai ai talo sia o le na wa lava sa uni ma lava tapena ia na yalo fa na wal tanto tro foi mo su enga fai o le nei tu sanga toi lus fu minute on the tale o link to la e tas T49 wow nei lui sana che accent patia ya o nga tre tama le so Jason ma faccio ren a sabe a ya vai follow mai TV he caro Rora piti Matalo fatu le mamalo le basengala Mama e pupula ile ngita wa inga Abise eba e pengi wa amakale su inga Ole vase akoso le faasa o mele pena kasi Eka bili bile wasela uwa bebela kasi Lua bubulupu ba eba iba inga fai Kaule fa akele ya luma o vale sela Ilisi shamo inga ile ngumela apa o Kasi ka uwa salamo fule malo Lunga la kapi Wasiki pipili yuka e malo ole ato e fafa waitalo e ole si ele leile a anno ki ole ile o so ile ma alili ole ufu siva ai telefon what it time what all the time ni fa fanga va fanga it's mighty nga nga asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o fanga la mono pisa TV he caro ole bro Luis
amo. Lu'i tau mō le aso. Whaata ua lou tangata, maavea ma mōli. Beholding and becoming light. Luka mata upo e sfulu maletasi, a olona foi upo e tolu sfulu male lima. O le nei, ia oe, ne i pongi sā le malama ua i totonu i a te oe. Whaata ua lou tangata, maavea ma mōli. Beholding and becoming light. Whai maile o ngā Yesu. O loo iai se malama winga ese, o loo i totonu i a te oe. O lea malama, e pei o se mōli. A o ina susulu, e wha malama ina ai, matuli ese le pōngisa. O le winga o le whetalai ngā Yesu. O totonu o lou loto, a o ina mamā malelei, e avea o se mōli whaalea nganga. O le malama sili lea, na tuuina e lea tua i totonu i a te oe. A o la ina susulu lou malama whaalea tua, o na malama atu wailea, o e ono nofo i le pōngisa. Ma avea oe, o se mōli, o se malama, e turi ese le pōngisa. A le leito tonu o tātou loto, ua susulu le mōli le a le atua. O se malama winga ese, e malama ai o tātou wala. Samoa ai. O le malama sili lea, mō lau whainga mālo. Mō e kālesia, o nuu māwhioanga, mō a inga. A maua e Samoa le loto le lei. O na susulu lea, o le mōlia lea tua, o lana malama winga ese, o loo i totonu i a te oe. A ola ina susulu, o na manuia atu lea, o e ono nofo i le pōngisa. Mama nino ma malama, o la tau fo i ala uma. Ua mativa Samoa, i le malama whaalea tua. Malama o le loto le lei. Malama o le loto whaamangalo. Malama o le loto maulalo. O le malama o le anga malu. Ua fia maua e Samoa. Le malama lea whaalea tua. E susulu atu. E pei o se mōli i le pōngisa. E whaamalama inai. E ono nofo i le pōngisa. Aea. Pe a whaia oe ma mōli, ma malama le atua i le nei aso. E susulu, e wha malama ina ai, Samoa, tātou te taro. Le atua pa i ai, la ua fio o le malama sidi lava lea i o mātou wala. Haoa o mai, ia o mātou whaialo finangalo,
i le malama o le loto o le lei, le loto alofa, ma le loto whaamangalo. Tātou ia mala ua fio i whiau mga aluenga o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou wali i ma le whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Malamalama wanganga mai le Voice of Christ I le vaingo la Aoauli. E na woto e fitu minuton tale o le tula e tasi o tolu wantu ina I el polkalame foi o le lui tamu le aso e pe ona fogina atu ma tabrina e le sunga ya Reverend Etisona ngafa ya wala vai ya la tatu wala fa le nganga la atu maua ya le fa poponga I le aso antai au pe tatu o le lona lo famalona le lei Talva Antonia Poseta da Samoa Rabo Kenny Malainga da Yamalutone, but before he Rachel Sifa Malainga da Glen Enos,
East Auckland. E mo to umala le ma to mai. Le rivaing o le Aouli malo le ngā lue malo le whai le whaiva. Malo foi le tauatai. A whi wo mo le teimi o lau lunch. Ia o lau koma foi le po lau malo longa pupu. E wa le vanka unga koe lo koe kuilo o vanona. Koe whaiva le ia. Ia o boots. Koe vali leila o pasi. Singa spray kasi a foi lele ia koe a makailo. E tupu pea ia suuma Piusia te wha solo Ini ai se taunu unga Samoa i mana tua oi i taimi uma
this update, details of the soon-to-be replaced Arms Act heading to Select Committee. The 1983 Act has been rewritten under an Act National Coalition agreement. Its stated aim is improving safety and easing compliance for licensed owners. Emily Ansell reports. Changes include automatically disqualifying gang members for licences, lifting penalties for more than 60 offences, and creating 8 more, including targeting the gun black market. The Firearms Safety Authority will shift to a new regulator, its chief executive reporting solely to the minister. A new Firearms Licensing Review Committee will assess licence application disputes. Labour's police spokesperson says the government's meth action plan is too little too late. Consumption of the drug doubled last year to nearly 1,500 kilos. On Sunday, ministers revealed new measures, including $30 million for community support services. It's looking to bolster the Defence Force, Customs and Police to interrupt the drug trade. Labour's Jenny Anderson says it's good to finally see some action. Communities have been hurting for some time now. It was last year that we saw that increase of meth by 97%, and only now we're seeing this response. More than 15,000 doses of the MMR vaccine were given out during last week's measles immunisation drive. We have 18 known cases, the latest in Nelson, with no links found to previous cases. It could indicate undetected measles is still circulating. The National Public Health Service says more Kiwis are now protected, but it's a long way to go to reach 95% MMR coverage. The UN's annual climate summit is underway as thousands of representatives hope to make headway on climate issues. Organisers are urging countries to commit to more ambitious climate action plans at COP30 in Brazil. AUT Senior Lecturer Priscilla Bezin is there and says she wants to see more action. It is a really, really urgent problem we have to deal with, but it's kind of like a group assignment where everyone has to do their part. That's news. In sport, the All Blacks are doing their homework on England ahead of Sunday's third Grand Slam test at Twickenham. England have won 9 games on the trot, coming off a 38-18 win over Fiji. All Blacks midfielder Billy Proctor shares his notes on their latest opponents. Obviously, they back themselves in the air. They're a team that likes to bring a lot of line speed and put our skills under pressure. They have a lot of athletes on their team that can work magic with the ball. England could play Sunday's test against the ABs without wing Tommy Freeman and lock Ollie Chesham due to hamstring and foot injuries. And the Silver Ferns have confirmed their 12-player squad for tomorrow morning's second netball test against Scotland. Defender Kelly Jackson and midcourter Mila Raelu Buchanan omitted from the side. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Sala paira o bote Te paira tua sibio Polu feo te inoat Ela o la aune aole dono Eole la au e sua marire Eole suka mai silie O te kua nei a pia I tatanu o le whare whare Stay my darling toka Leo tiele hanoe Le ngalo na wani o papilo Te manatu ala umasan Te leile pamata ni tani e topa oe Te ala upele tatasi Say my
Malina le pinino tia faule ni vaingo le Aoauli ma se nofo I se la failo mo tua tepa I le tua sivi o ponu a le aki o le vai iranga kaneri ma le whamai I loa antu le non a o lei o le wharamai tet wa am kau kia ma lo antu I se tasini o Java Champagne le ni vaingo le Aoauli leu su ia laifo le ava e Java va kasi malau kamale o lilo lei o ile fale talavai mututua a le kisiaki va talavai dai America Samoa ola so fuani ya au toa ma lo le fio le faiva ma lo le Java wapai atanunga manono afio ai te upolu le matua afio ai o silinga tu satupu o la fao muifa apea ainga alalata ia ia toa mafua yupolu alomadi etoa osana mafai ngata otetiwa ile atu Samoa alo sina masale valasi tula itato sapa itali watailingi atawa imatangi angimalua eleo Pautanunga manono wasusula ufea ngaingata uilelangi ele onipa ia mama maluma sani ofeo yole atua ilelangi ele la lele yo sanga mao mafola ile au bae maunga Olo osusu pea ilo ifofonga le tamaita natili ola Lesulufa inga senga se onena okua fo igoa oa onga Eleti sefa pupula ima otale faleta talomo mana onga
fofola fala ato etu ife alo fai me asiline polo polonga o manu a fai fo mai langi fai lau taulanga Samoa la ui a ole vai ua faile atanga vai ole tu I fitina tau pe au mai na liu I fe e ole tai toa ole atu Samoa I atula I mai se ilo ilo ai le vai singa nona soso ase I taulu I le tua si vino foai Ei asase e mai le alititai Le tapua whanua le ai tu fe ai Ua le ngatala na pule I le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele I ai a whaata whai maula wata fili tai mai E tangata I le aolo na tino mai ai liu me a pongi pongi ai Mama maluma sani ofeo yole atua ile langi Fianga mai le puniala vai le divai ngola woli de se anto le tanto temias fulu mo le family te o le te nei le tula e tasi e fila kanga o le wa mo fo le tanto filo inga le divai ngola woli ma le telenga ya tongisia Pio Wilson vai anto le pai sofa o le toto mo le undanga le o mega cars I le luose lau Cavendish Drive I Manuka nei va tala fa tu ai le telenga tongisia ma lo fel fiva ma lo fo sai le divai solo na lua o le masina ni o NOV Ya, langi mata fila sunga ya malanganga ke pia laba malanganga falo malanganga mo lalo fa talo fa tu e lo sunga Fofogamua yo por trai por tato por kalami le da le odi wa fa po anga sa mo me fio de la langi tonu ga che wo tonu sa mo tonu me ke sa mo ya pa malo se fu mo pa malo ta tu tu wa Fofogamua yo ya tanto te tau fai fa malo lava via lo nalof timur tai wa no la le o lia tungsi Ya, esa ole le laba Fofogamua ia mana tu be foi me ia le lo tato o me o ngadwenga lo tato ta pa au na fofoinga ka kile tanga bergila lang nama ku mo tau mo tu nga pa pe ia ma fu anga uma apo ma diela yo eu tato ia na fa tania polalo no filingal ya e musuia lo tato ya lo ngowinga ka kurunga o felun lo no filingal Ya, esa le laba e mo etu nga tu mo etu vanga fo lele ya ke tia ma
mai ko ma mana yo tanga tiri ko moto ai ato nei se mapo anga ke tato nei se mapo anga Fofogamua yo ato nei se mapo moto ai foi na vato ento dua le ai pe fo leso pe lo samwanga ya na timu anga le la ya la wala mai tai ya e na mapo anga me ya to nei sa si ni la langa Masano le tanto ki risi masi muli ale nei o na faile e o sfofuang. Que balo ka ke le loangi ki o si ki si uso ka usanga fo. Ya al mena ia tanto te tape pena mau. Ya la vangia u ia ke kelenga se ko. Ya va kumala urua le ia wa la ngadi Ni yo mo bala. Ele o mo ko finga fa de kalisiero ko fa ko pe ese de mere ke finga lo ye di tong. Tu sanga le langa la to ia pe tu. Ia. Tanga tonu langa pe ana nga sa no mai. Na timu le so de la taia. Ia. Bo mata ngo fere suru mal mata la. E ia ma pu anga ta pe na ilo tatu ta paule la ni le ne yaso. Ma dia. Pan e va pena foi la soi fonga le soi fu e tia la to ia. Ia. Atonu la ilo fa sa malo ida lo de soi fuanga. E ide ma fu anga le nda fa ngumi so ia dai fo ia. Ia tia la ingei funga ele la to ia atonu la kismas mun muringi. Ia, ioi. Ia langa o le fa yama kumu ka kongi o kirangi e mo mi e foi makiria. O maisi. Ya. Ya, ma no le foi ma no le tawan la sau. Sila la sau tampo ai en tuita lo ngol fa ngol da ve so li ia tungsi. Ya. Le ia se Samoa na fa pe ili ma lorta tu au. Ele ia se Samoa to tasi po fe la menta po ia mai se Samoa le tonu ni la no langi a to tu fag me ke ro pela to ia ele ai ma se Samoa ele ma lorta to au ia pangale ia ese po ia le titilo la falila to il afamulmuri mari to fu tangata na to ia malania lo tasi fu to fu tangata na to mo ia la ngona me tupu mari ia sa merato ia manue ke le la swinga pe ana fa ngaina ia sko ngai kamale na so mule afalonga lua tu ta longa suili ta longa suili min fo ile na fo ile to tingonga ta longa sui tulanga pa anga fa pe ia te man tu no ke skoa ala ke ngua lo rimale polo o ele polo la lo wa ele sorimo ele sorimo le si aule le kafi ko le mo tanga le la mar polo le ala io dos konga fa pera ia le ai lo ia lo binga la ole mala pangal me la volta tu au e se for la salila to i mo ficho e tai lo ia la sunga da fomo se o kale lo se pa wale ke le fam talanga le sa ia ka longa ka ko ele ia se se la wali manga malo sa mo poko manga o malo ala ku po ia sa le la sa le la ya eso ia e mawala wali ia le World Cup pari tongsi au ke pole ko sanga fu le wo ma mo ne ki eu fai me que eu fai no sa mo ko ngale no kapel mana ini ia talo si ia ya ma lo fer faiva ma lo on sa i lava o nai pis ya va taimo le ava no foi wa ma foi on tanto fa so ai le dei vai ngole woni won tilo na wa le vana amata ya la fa to foi le mo le tanto wa kilisimas ya Michelle tau sanga fol ni tau sanga tongsi ya so le la bolsa nganga Fofogamua ya te manu foi na teng ya le nganga se fi nganga fa tai mo ni la bi ia le tu te tena malo sui fu so tato o tinu e pa pesu mato wola vai ele ni wa tato felo ele mo nu vai le tu onu
ia te nani foi whātai lau sunga molo mātua mno whaau le ne tū lao le ui ia wā whi whasalangu whapesipisi o le tautua o le tatu whalta wale whatau waa o meka karas nei li musa lau kemeni stai i papatoe ia e whātai lau sunga sio manu lau sunga Fofogamua o le maunga ia tūlanga whapene le ne tū lao la toi am lau siringia foi special tato kismasi o le mga mata matanga le masi nei mata masi nei le special tato ki o le fata usanga le wo ia ile tato pasoa o le fata usanga mate ai ile ta bali o le fama ma abenga pito sidia le na sidi na ta o so stangata fata o ta bali o tam faitanga te maintain ta bali le tele value lan ta bali o na asita lo fa lo to tuntongi fai fu fa pai no ta bali le distala no ta bali fai no lo bona fitness ta bali ina ia agua ni sana ta bali mai mau tu pe fa mai mau ia o mele tato ia o fi to teren manu la tunu foi fa mai mau la to se ni ai male council pe man malo ono ta sala mai ale vinga la fam talanga tu sia o le fato sanga le mea fa ma le solution fa o ai fo o te sema o to sanga ngai o mai for tato special le fato sanga to fo i vole to sanga normally you stand right for you con kalate e fa masina fa to sanga balu masina tongela to bale ia mana tuala ia uma tula fa to sanga to tenga balu masina le to pole na lisi tulanga vai le fa to sanga le poli tulanga la ba ai o mega council sa tulanga i o fan la tulanga vale atong sia ia e Samoa o le mo fa ma benga o tere selo tu fo lisi tu e tau tala la ba tong sia to tala ba tong sia la to e to fatau ba alta fatau ba wanga ko nge fatau ba le fail men nei Fofogamua mani na tinga americana slava le sta la fuina la taba mo fatau sanga na la fere kismasi le fenga le mo le fitne solo sa fatau sanga o le service no la taba le e fatau sanga na la fere kismasi ai ese le lima sala tala talia la tau sanga sangi con kalate abe matava le mo la lima sala tala ai ese me feel feel ata to wa fenga malofa we feel fee so se tabale aba e afeli masala tala ale referral fee o tato piki apu e lua afetala e ese mai le lima sala tala le kif foi le pai ba pai le tato falta bale e tranta patau tele tabale fai la pipilinga Samoa na fo la si fia no tato Facebook page e subao non tato falta bale lunga tato akabilio me tulanga fa pe e fa ilo tabale mo to no tato lo toa o nisi tulanga te family event o bands o te fulurua, te fultasi, te fulu, te balu, te fitu no for events, mo mini band, e si wila po piki apu ma mai o na te una ese pe langa nguai o me na hybrid cars, taman erkise, sport cars mo tuplanga tala mo umal tono tato no toa, mana tua e specialize tato tautua, ile customizing o tato ta bali mo na ala men na o tonga to fa tau yo na ala ton fai ton sia malo de ka e fatino isi tau tau ofie e na fu se tau ile simi tongia yo tau ta bale go fa mama a o pole tu nga ila mata o tatu ta bale accordingly le tupi e mo mai le e a feteria man finance the via socialization yo foi a de so like sene a eso passport ya vem falar passport é e para ela tal sanga yesu mai tala mai out pai se tala ile musela Kevin Stripe in papatu tui madukau musela Kevin Stripe ia na fai pen paina wala mai fo tanto landline ia o ile o iva lua fitu lima balu tasua o iva lua fitu lima balu tasua al ke fon fe be ai le o lua tasi fa tuono lima fa tasi o lua tasi fa tuono lima fa tasi family tele tua no to paina Samoa ia family foi le tua yo fai lo filma ni aso a Fofogamua so ia o wala to twina tatua no amo temnei pato papa se foi tu ele uso a Fofogamua so foi a marwil afsing on toil of telinga ia tungi sia Pio Wilson pa tu le pai sofa lo to twina lo to ia e malo to marupe a fea le lan to lo to a lo se lau Cavendish Drive in Macau fa sanga tonu lava ia male tanto McDonald's nei lunga o Cavendish Drive e manukawi na ile tulato mai ile afoi ile mole me le alu foi le lalo le awala ngai kami foi lunga mole me ka o train e manukau lo se lau Cavendish Drive e manukau walus fu lima me te wote nei ya le tula e tas Radio Samoa
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. Samoa, Lautapua inga Peona talonu atuna mafatai
for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le nei no ia fa ata maso suenga e tai lua tausanga malafu atu se yo ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma faio na tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma faio na fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa. Awane MC Fasala Longa to Saola Radio Samoa le tapu sanga teto fitu le Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male nima November maile malanta alo le Manuka Rovers i mangele maile iwa le taiao los fulu au malo los yo le afina wina le champigno le nefo to sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los se fulu male nima awane MC lunga le YouTube Radio Samoa tasi limba iwa toru abo ua mawhai ona au wina atu nei Fasala Longa ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina i le olua tasi o whalua tasi lima fituewa. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le o valu selau found on lua ono lua tasi. Radio Samoa. Tasi lima e watolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa le tatou atunuu mai le tatou porkalame o le areto le ola le nei fo yaso o te fia lava whawhiloa i tatou atunuu ia umawhai o na maua le tatou whaasalaunga nei ia e le nei yaso ma lor soifua manuia o le lua kronito e lima alwhai upas fulfitu e whapea o le nei a whai o ia ke resource tasi o le tangata fōuia ua mawai mea tuai whauta ua whafouina mea uma o le upu mo o e le aso le nei whapea o le tangata fōu. Wai loa po le alu tau mawhai e toi a mata lo o langa ia mai tau mawhai ni suinga fōu e te whaia kau mawhai e tuunu mea tuai sa e masani mai ai ke loa e le mawhai o na tau wina ai oe e le atua o se tangata fōu. A wafo i la e le mawhai o na suia ai oe i lana silafanga
po le alo tau mawhai lau malo si sui oe, i le sila le tua, o oea o le tangata tuai, a wawhai la, i le unga le aso, e umai, o oe lava o le tangata angasala, na e whanau mai ma le angasala, e le mawhai oe, o na suia loutu langa angasala. O le avela oe ma tangata fōu, e ei me kaunga e whai, me mua, e ao ona e a mata mai Yesu e le mawhainga e a makanga oe mawhaiinga a vea oe matangata fōu i le vainga po le sila whanga le tua e yeila na awala e a vea oe matangata fōu o lo ta uel te spia mai e ao ona e a mata mai Yesu lo na winga o lo talia ina le oia ma e fili se taimi o lo wolanga e te talia ia i lo wolanga e wha a fio oia i to tonu ia te oe lea lai mafuai o na whanau mai suinga fōu ia te oe e le ngata e whanau mai suinga fōu e le o le human effort po o lau maa losi i reke kau mawhai e sui e oe ai ua whanau mai o na ua nofo Yesu le tangata fōu i to tonu ia te oe lea la o e tau mawhai a whesinima oe o e tau mawhai e sui lo wolanga i lau maa losi ai umanea wan fala lavel nei a e ka mafai e sui o ma ve o ma tanga te fo I lo malos I lo ko mafai menga ka o le human effort ke lo e umai fo ka usanga o e to fo I le metuai le nga fo o tangat fe merkala ku spaia fa pe o le na Mary e le mafai le nga Mary o nga suia lo na ila e le mangu nga Mary fe me pese ko inga le pe sport I lo makingo a fa pe ke ka ngo e sai le pa o le manu na se tu lo e o ko ngole nga ango e lo au nga ila e ola I to tonu ona ano le la fe merkala ku spaia e fa pe na tanga sala po le alo nga ka mafai e peo la ngā meri a kong e sui mai whafo a ko kongu o ngaila o le tangata sala o lona nātura e tu mau I le angasala mafu anga ngā e le mawhai ai oe o ngā e suia oe o kaungu oe le upu fo I le a paulo e ke mo mia Yesu a wa a ola lo Yesu kongu oe manofo tonu oe whai mai tala la pasolo pau o na le toi ola le oia mai wa le toi ola au a ke riso wa ola I te tonu te o le ola ngai fo le o ke ola le kilo mai tangata I swinga ma mei o ke whaia e le oa a o Yesu e ko kongu ia te ke lola o swinga le leile na ma le kanga ka fōulunga e manao ia I le atua e ke le e vai a wa kau mawhai sui lo malos e ke ola ko inga ke te sianga fo e vai kau mawhai e vai kau sikula fong e vai a miolele a ke lo le me mangai fe mai Yesu a nofo ke riso I kongu ia ke oe longa vinga e le o lo malosi ke koe olai ai o le nganga o le tua o kongu ia te oe o le a express mai me ke whaia ma ngai oi mai I lo wolanga ia le tangata fōu ua nofo I te tonu ia te oe o le upu mo oi le aso le nei a e manao e avea oe ma tangata fōu a mata fatasi maletua e ala I lo talia o lo nalo o Yesu oina whanau mai Yesu inga fōu e tu mau e le koe suia I lo wolanga le tua matu whawhetai o matu I loa e le mawhai o matu malos o na suia I matu tangata sala se ilonga e te awhio I o matu wolanga o na whanau leo o suinga fōu I o matu wolanga whawhetai Yesu Amen.
Fetsalai mai le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church I Weymouth Tolunga tuile polgalam daula ritule ola mo oima wintanto uma letting vaingola woli ola won toys full family dute o the tale oling tulai lua tale lua auda tutanto tala I vai funua ilanga Samoa Radio Samoa Taslima ivatolu Amo O me fona team ya wida tuini sine o tato fa linga ma fa silanga ya wala vlongo puyeri o lo topa ia malo o to malu inisio fa moe ala fa pelona fa tono wina ile neiva yaso ele ga tei leon le dei fo imasina o November ma lo la nga lue e ma lo foi leon sai to fa tano fa to per fer le ma to mai le diva ngola so ile to malo danga ala radio Samoa tasilima iva tolu amo e le ringa woli matango fiole so lua e tumoantu le tanto fa linga le free fun out lunch sole wamba ya fika ne fa sitilang woma aingo au kilani fa maule le ya so fa tone ale fun out community lunch e mau fuole me tong mafa vevela o le tii vevela fuala au aina lava second hand o ia moenga ma le tele wisi mea nga molo mota e moa foi le face painting al whanau, e leise tupe whaanuai e nei aso ua tāpereina. O leise aso le sauni e tele tātou whama moe lea, o le aso sa so lua se fulu ma le tolu, o le masinane o November, e pe o na whai lo mai lea e le tātou vaenga le ola o tāpereina le whama moe. Aso lusu ma tolo November, mai le afo le se fulu lua, a ngai le afo le lua I le Aoauli, o le dofonga e whaiai o le Eastdale Reserve I Avondale I le kapaka nai sauni e tiai, mo le tātou whaama moele na I le aso luse fulu ma le tolu o le masina o November lua afilua lima. O lono winga, e le o le aso sa lea la tātou sauni e tiai, ai o lona aso sa iona tuatu po le vas aso sa o le nava yes fope tātou o lia le alofa malanga leo le tua. Ma le tua afo le sifunu lua anga I le afo le lua I le Aoauli le stupe an wai. O le isi an tātou whaasilsilanga o le whaasilsilanga mo I lantou uma e tupunga mai an talataina nofo mo I mai tua tuinga mala talataina o matawhanga yali I ulu tongi yali panta o lo alala I Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kelope. O le awhia le tātou taladonga lo na lua e whaialei dai le Church Unlimited Cafe I le tolu pa lima te Atatu Road I West Auckland e whaialei le aso lusful maliva November lua whelua lima o le asto nai le tāo se fulurua I le Aoauli ma tau te walau toa I le awa ma le wha lalo I le paia ma le mabalu yo tau tūlanga wha lupe a fifia mai matala au mai o lole au ai mai ya o le a le whaatali ai fuafuanga a le tātou ainga poto ai morisi whaamtalanga le leilo whaamawani lalo a tātou mera ia e te walau iai e toe ave I lau sili pe a whi tele I mana malama atili mo I tātou e lala I New Zealand le olua fitu whalua o tasi lima luono olua fitu whalua o tasi lima luono ia ma Australia I le o wha tolulua valuiva iva lua iva fitu o wha tolulua valuiva iva lua iva fitu Sainia le tātou whalinga le dai talataina valusia talataina leala I salanoa William Palmer tuinga malawa lotu talataina mai fopo ono sai Palmer. O le isi tātou whaalinga le a whaia se whaalinga o la e o le Pasifika ia matatau e pe ora awhia I le pea po le malu I le tepuke o Tara Community Centre I le asto nei aso se fulma le 5 November mai le Julai tasi le Aoauli a ngai I le wha I le fiafi e mawhai ona whaiso la e Samoa e wha ali ai lau pea po o lau manu ai morisi whaamtalanga whaafso ta iane I le whalitua ia Sabrina Fale I le numera leo le olua tasi iwa ona tolu o tasi olua tasi iwa ona tolu o tasi awane e misia tāle tasi le Aoauli I le wha le fiafi e le mai ai leo le whili maketi o le whai ai le tātou whaamwe moe le da e le Te Puke Community Hall I o Tara.
Aune ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa atasi e mase lo minga o le vao filifili e mawai fa lo penga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa yo le matai le whaingo fa le vrave e pehi o fa i poiponga maliu le o si o singo a inga fesile fa inga o Paulo o si i fa lo alo fa la ngingo e kalesia e ma le tele o le ngangana o fa alo longa fa meina le fitu se fulu tala le tau na lo visa le radio Samoa i le tolu pa tolu ono hobel every markau e maua tu wai sau lo minga morisi fa mtalanga vala maila tanto ofisa i le lua ono lua tasi lima i vatolu lua ono lua tasi lima i vatolu e pe tanga i sa o ane lava i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz o le whai mai e leo sau o ka whaafitai. Ma le tātou wha silsilanga mulimuli mai le e whakasa i vau tupua i whale a lupo. E mātou te wha silsilanga tu i le awa ma le whaaloalo i le maftanga alo matama whanau. A le ka le sia e whakasa i vau tupua i whale a lupo i aukila ni nei e whapea. O le au suia le tātou fontanga i le afiafi o la sa a saunei a so se fulu maleono o November lua whelua lima i le itulai tolu i le Aoauli. O le no whanga e whai ai o le se fulu wha a Gordon Road i Papa Toi Toi. Wha me moe o la tātou whilo iai ma whisila whai i le aso i le alofo le tua. Ma le wha no lava o lo sinia i le tātou wha silanga le dai le teitei whono ma le pa ia o le laulaua whono o le maftanga a le e whakasa i vautupua i whale a lupo. Morisi whamtalanga wala wane ia le tātou numera leo le olu tasi o valu o ono iwa fa. O lua tasi o valu o ono iwa fa. Ia wala vanisi au whaafsili o lo e nofo mo e le reifo i vaenga o le Aoauli a po le reifo i a solua ia mo loa si le fia. O risi nao tātou whaalinga leo taunu mai i leo fis o Radio Samoa le rivaenga o le aso wala wale ronga puiali i o lo taupa ia ma lo o tau mavalua. Pitu me leu talo tuan tale o le tulai lua tale lua te pina vilivaenga o telefonu le Radio Samoa ia wala wale ronga puiali i o lo taupa ia ma lo o tau mavalua. Ma lo le galu ma lo le onsa na fa me fo over ma lo lu ala so le vela na fo me over le vela io e vole lo ala ma ko ie fa con ora ka po la me la io e ka e le poi para i va Fly up to the sun. I can feel the morning sunlight. I can smell the new moon hay. I can hear God's voices calling on my golden skylight way. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. No one can take my freedom away. Once I had my share of losing. Once they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power. But you can't feel the pain. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. Yes,
whātalo whātu I lau whaafonga anga le nei tūla o le asolua, alo mai o tātou tālafone o tū whātasia I lau Radio Samoa. I taloto mua, o lo I le whale mai nei se tamai tai wā a fia I ni manu anga tū ngā, ina wā a fia I se la au mā losi mai se o sfainga, po le vaenga o tā ua o le drive-by shooting, I le whaitu o Shortland Street, Wainoni Kalaistete, po le toi se 15 minute I le tūlaiva I le afiafio le aso sā. Natali atu leo leo mata avale fale mai o fesosoani mua I le nei whaalavlave. Ana tā ua I reporti e maua atu leo leo masui o whaalavlave tutupu whaafua se I lea mawhine ua iai se tūlanga ti ngā ina. O le ana whaanatina te atua I loa I le vatu ai o ia I le fale mai. Whamanino e leo leo e iailo lātou taditonunga. Na sola ese le na whaatino ina le soli ngā tū la fono se ta avale, ma alo iai fo I māsaru salonga. E ese le tangata na wha moe moe e whao o iai le oti, a o lea wā awhiai sia mawhine. Whamanino le sui o malo le malo, Detective Senior Sergeant Craig Farrant, le iai pea o leo leo I le no whanga, ma o lo wha solo sa ililinga I le nei mata upu. I le taimi nei o lo sa ilia pea le na whaia le ngā yoinga mata utia, ma ufa mawina le soe ai leo leo le taavale, ma e ono a afia I le nei o sfainga. A o sasao ai le malaya I lau whanua o Tongariro National Park, o leo wali potia mai tau mawhainga sui o whaalavlawe te supu whaafua sei po emergency service, ma le pūlenga le tīnei mu I le lawe ina mai o Turisi, mai le te leo whaitu e la lata ane, pei o na iai le whakapapa village, Moli maule e tasi o Turisi mai si amani, e suafa ia Matthias Gerald, na ave se atu o ia e whaonga ai se helikopa, ina ua mata o na wa aia le asu te leo le itu, ma le malosi o le lefu a mata o na pa uane. Ta ua na mua I whailoa atu o lo saonga le mule campsite, o lo o la to iai, peitai, o le tetele o le sasao le afi na whaanatina tia iloa o na anga I ese. I talala ta mai na whailoa ai e sui o le au nanga o whalavlawe tusupu whafua sei, le whaamama a venga o le wheanga iai o le atu no mati munga. Leo o tu iti ai le sasawa to le afi inisi o whaitu la tane. Ma o li potia le toifo iane o tangata mai whakapapa village I o lato fale. O lo fetu na I pele au nanga o whalavlawe tusupu whafua sei, I le toi tatala ai o ia whaitu ma awala mo tangata Turisi. Ana whaalia e nisi o whaipisi nisi a afianga o lanto whale o loa, I le tāpunia pe o awala ma leo o atuai o nisi o Turisi, taluai le neima laia. Inisio tala ua whaaleanga ina nei leo o atu le whase lau whase fulu o lai sene o I lātou a ave loli. Ina ua maua I sa ili linga maso isu e ngā le pūlenga o le New Zealand Transport Agency I tū langa wha asu e tusi. Mauai e le moni masao wha maumaunga wha amtalanga na tu ina atu e lātou nei. E wha atino ai whaenga uma mo le taulima ina o lātou lai sene ave loli. Whamauina I reporti asu e tusi e whai lava sina tele o ese e senga o wha maumaunga na tu ina atu I totonu, ma ua o le tele o whamaumaunga mtalosanga e iaini vaenga o suia e peo na whaatino I le whaaliliwi no lai sene, mai lea whaatulanganga I le isi whaatulanganga. O lena whamaunia mai e le whaatonu o le pūlenga o whilaua inga Land Transport ia Mike Hagrivis, o no nei tūlanga ua whai ai lo le whaiunga e whaalea o ngā ina uma lai sene ai lato wā fia. I lalo tu la fono o se tasi lava e tu ina mai ni whaamtalanga ma whaamamonga tau whaasese, ma le sa o le whaatino ai o taro sanga mo se lai sene, e sala tupe ma e o atu lava le fitu se lau 5 le sala e tutongi le tangata na te whaia lea ngāio inga. Ma e tu sae ma le whaaliuino lai sene ma isi atu nuu e te tau lava o na whaalia whaamaumonga mautu, ma aloa ia whaapea ai ma le moni e whaatino ai o la atu taro sanga. O lona winga e te tauna whaalia le laisene e le imae a le teimi whaatulanga ina o le whaonga ina ai. O le vaenga o tā ua i le ngangana Peritania o le current or expired within 12 months. E le tāwhia mō se taimi po le suspend, ma e le avesia ma tāwhia le whaonga ina po le revoked. O atu nuu o lo tu saunoa ina le whaaliwino o lātou laisene o no le angatu tuso a ia inga mata I ala tau laisene ave taavale e au fiai le atu nuu o Ausitalia, ma lo o Peritania, Amerika, Kanata, ma le tele o atu nuu o lo ilalo le Union Europa, Japani, ma Afrika I saute. E paule vaenga I whaatino I lātou nei o le whaia o a lātou suenga, po le theory.
Ai mo atu nuu e leo au fia I lalo o lea lisi e te tau lava o no uia ia awala o le whaia o le suenga ma le whaatino ai o suenga I lunga o awala po le theory whapea ai ma le practical. Ua whaalia foi le anga I ai o le New Zealand Transport Agency e whaamalo sia ai a inga ma ta iala ina ia whaititi ai tu langa o whainga whaalatua ma soni ngā tu la fono o le maua ai o lai sene aveloli e au normal whaatino sao o awala e te tau o na maua ai. Mai tala mulmuli o le amatanga le nei masina na whaamawina ai le te tala aloa ia o le waa whaaola fou mo le vainga o nanga o la veai le Whanganui Coast Guard. O se whaamoe na wa ai leo mai whaatasi o sui o Whanganui e patipatia lea mataatia. I se pepo whaamtalanga na whaamawina ai o le nei mataatia o se poloketi na taula mua le Suzuki, New Zealand, ma le Whanganui Boating Centre, ma na tawala mai le Midwest Boats New Zealand brand ma nisi o pā anga tōtino. O le au nanga tau la vea ai po le Coast Guard e au fia le silia ma le lua fio tangata volunteers po e ua fofua ato o lato soifua mo lato taimi e tau tua ai le nei au nanga I le atunu atoa. A wale la vea ino soifua maola o e mo o mia le fisoswani le vasa. Whamawino le vaana fōa I atu o whaingoina o le Whanganui Rescue, ma e iwa tesima le 5 mita le tele, ma o lo ma whaiona whaolaina, e ala I afi ua tā ua le twin 325 HP Suzuki DF325 engines. Whaailoa o le nei waa whaola o le atele lo na sao I le ngalwenga whaatino, o la vea inga I whaitu uma o Whanganui, whaasolo atu ai I whaitu o Manuatu, Kapiti, Mataranaki. O tātou telefona mo le nei tū la o le aso whaafetai whaafonga mai tō whaasoi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Romeo Sabbath le di vai ngole Aoauli. Ya baby fo I mai I o te fia va ai ma le manongi se me ai wata lai lai. Aloha se fulu tasi ma la fa minute. O te neiling tu lai lua le dasa fa funga le trus fa mo ponga na on tatu tala. E vai fanua le gata sa moe peona funga na tu mo taperina. E le fionga ya le unua I li ai se hutu vai on telefon ala radio Samoa le di vai ngole Aoauli. Sulumantu ko fia avele la ia wala ngona fo ile vevela ai le ding vai tau o le tausanga ia o le mea le sa tatu talo o mai ai tuai no o mele ma fana tuai no o mai le tau ia o le vevela ia le la o sa fo ile vevela a o tatu fai mai e makwa asale la wale no la le la po le me la fai Wa malusia tu man tu ma ta vale piki le fana wa onga se tengi le o toe mamau pai le lise me paulo te pakai a wai te paka fo ile le lunga o leina vase lan sam ya ma futo mai pele tu ala radio Sambo UB36 Selina Siosi van Talavantu le vai ngole Aoauli e before ia Mara Jacob sina pani leo ma uto mon na wanga ia tu piki le fana wa onga le tu wa yo onga Emle mai ai su enga I se tembelo to mau.
selangona tete o isi o ainga o la utali ele faina ele taya lava se suinga masifana upele ole tofina wa yo lima wa pele lava o toya ita o tita sifa Te musune iwa romano ia malita Ne imo amolulu peniu ni pulu ata upu Talana ima ya lomsa ilom luma farefa ata uba Beo se manuia ea Bea ne ua umelea No ainga pele ua tonu lau feelinga Ne ifati toto sepe au vale Malili ya fati sisina Lo utau pofa tau sala ua ifoilenga Mapu maya ya ile natalanga Manui ala tama futanga Tete musune iwa romano ia maita Ne imo amolulu peniu ni pulu ata upu Talana ima ya lomsa ilom luma farefa ata uba Beo se manuia ea Bea ne ua umelea Tete musune iwa romano ia maita Ne imo amolulu peniu ni pulu ata upu Talana ima ya lomsa ilom luma farefa ata uba Beo se manuia ea Bea ne ua umelea Supermali na hani mawhiangai le rewhainga o le Aoauli ma pese ia tala nei mai alo sa. Lewa lus furu wanu miru tu te nei lei tu la lua ia jam si o le dawa nga ia tu fo i mantua ia ma tawa le piki le te piki le whana wa o le te me tu ia o nga i le Aoauli ne o le aso lua. Le hase panga o le kua mailo. Ia kua kuro i masinga aspoloka po singa askurimi vo i le tau wha te aile vevela o lai le de yaso. Malawa tua ia friti a vei fa tili ala te leo le tlenga ia se manu mika le te filo pa walo tanga te whenga luenga soi formalo loina e matua nga se lava pa le pato mata fa malo antu le nega ingo la woli fa tele ba tamai e ile pangota ua fa ne yaso talu ona sola mai ile fa ma o le pangota mai le fa le pui le i Mount Eden ia mai fa mai le fa mtalang sa awidanto i le falema e fa ye ona siaki ia betusa leo le tau le vai le tai au o le aso for railin a sei mavai to name ia o inala le na sola mai ia le pangotale ia mai o mai le temine ia le tau sa ilia pe leo ia ma le ofisa vo ile leo le corrections po fele me wo tri le pangotale ia mai o fa mai le mtanga leo ya o lo tau mawhai sa ili stemi whawe toi whafu i tu ton ia lea fo i pango tā e leo ka ua mai po se li i po se mai tai na paua o lea o le pango tā sola mai tua i u po santani fo ia le pango tai o se mata wha ia te kako whakarikari e i po lea se kana mai
O le tala nei wa le vana o whaatali iai. O le tala e whaapea. O lea ua sauni antu ia le tātu o tonu nei o New Zealand. E amatalia ia le mole mea ka u ole drug testing. E amatantu le masina fau le masina o te sema. O le ua whailo mai e le malo i le so. Tau na mai le i le minister. O whemalanga inga le li o Chris Bishop. Ia le tūlanga i pi o na awhiaini sio awetawa le lungo tātu wala teli tono Lusila o na ole wha o ngā ina leo fuala au wha saina. Ia mai e whai to i ngā fuala au wha saina o lea o le a whai e iei su enga i ala matanga aluenga o leo leo. Ia matantu le i le masino te sema e le masino fok. Ai amatalia la. Fa mai e amatalia. I le tumalo o Wellington. A whaio nei tala lai nai Wellington o tau. O lea o le a mantai tātou drug test. O le screen mua e su e pe nei tangwhia kama o marijuana. Me sile maanga ia. Lua pe e pe na e whao ngā ina le tamalea o methamphetamine. Ia por kama o meth. Tolu o le me ka o le MDMA. Ia por le fuala anfuilele o le ecstasy. Ia, ma le vaenga lo na wha, o le asu ei o e le siaki lewa le tasi, pēna e wha o ngā ina, ia le tama o cocaine. Ia, ma o le wha mauninga o le na sao no iele li minister, o le matanga luenga o leo leo i le sole li minister ia Mark Mitchell. Ia, mai o le amataliele le masino, fau le masino te sema, ai amatama ina i le tumalo o Wellington. Ia, ma wha pēlea o na si e tua i lunga, i le o ngā tonu leo le masino a perila i le tausanga fau. Ia, mo le atunu lau tele o lo iele wha moe pe tusa leo le masino uni po i ulai le tausanga fau o le wha leo o na wha safua tua i le tele o tu ma lo nu ma fio anga i tono Lusila ia lea fo i siaki a le matanga luenga o leo leo. E toa tele i lantou o lo o mautino, o lo lantou whaiele mele, le wha ngā ina le mo meo whala au wa sain. Ma whiu wa i e lunga o tātou tā vale. Le ala wa, ma warka ko test. E tautu ana fui ma tātou le matanga luenga o leo leo. O le fukua umma ko fui le ka ko test lenga ko whai. Kama fui le le prefalaisa. Ia le na whaile su enga ma whai mai. E iai si siaki. O le na wha mau ilan. E mau le pasene ai le whaia ni siaki. O le makua makau ki au le koe ngā me wha pēr. E a tālo siela, i a whaia tātou siaki fau, am tātou le masina fau, le masina o te sema. O le mana ia, o le amata mai nai Wellington, ai mai maui, pe ana wha pe amata nei au kilani. Manua to a te lea i lato, e le to e whiwa i ni tā vali, ma so o na o wha wale wale i lungo le awa. E wa le mele lea i tupu ni. Wa popoto tātou whilele le tang fiela a malosi. Ua whatanga finis. E mei au whala au whaasai. Ia ngā oa ia le peingi u a mea fo i e lungo le awan. Ia o nau lele i whai mo muni a tātou siaki whapea. E whawe kai. O leo le a whai. Tala whantua ia taiso. Wa i le pang kāpe reo fia ingo se vai sa salapa po se vai kamalingi. Ia po se vai yesi whamane mo. Fabidu tu te ile a fo le lua tali le tanto filo inga e le soma le fionga ya le ma ya va me vai le su le tanto ala leo ya mai Samoa.
sila fia me whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu o e sila fia mawhaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a matatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera all o tasi o walewalu fitulua pe a manaumia se tawa le fomolo ainga I le tau malulu City Car .nz Aoauli MC Fasala Longa to Saola Radio Samoa le tamu sanga taito fitu le Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima November mai le malanta alo le Manuka Rovers I mangele mai le iva le taiao los fulu au malo los yo le afina wina le champignon le nei to sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los se fulu male lima Aouli MC luga le YouTube Radio Samoa tasi lima iva toru abo Ua mawhaiona au wina atu nei Fasala Longa ona o le langolango malosi a le dry-bond construction chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana I le ovalu selau, found on lua, ono lua tasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-valulima-iva-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, ol si Fofogamua Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Dr. Rome, Tomato Brothers.
se ita lo i se funfunga ngau lau mei o se o ma oisa se e kofo so pe au ke au mo fio foi fate ki e o suma sole spau pau asiasi mai la ina mo ma sau se ka fau Oh my beautiful manana, you're the only one and me mitai la ulata. Oh my beautiful manana, you're the only one and me mitai la ulata. Oh my beautiful manana, you're the only one and me mitai la ulata. Oh my beautiful manana, you're the only one and me mitai la ulata. Oh my beautiful manana, you're the only one and me mitai la ulata. Oh my beautiful manana, you're the only one and me mitai la ulata. Oh my beautiful manana, you're the only one. When I saw you walking down the street with that good looking smiley, my heart stopped beating fast and asking myself where you coming. Attention's all
o se e la wala ta whanonga longo le rivaingo le Aoauli le mahalu o le siufunga le sunga ia paunga tai o waifui paunga ta e pe ona ia le tātou whātunga nā mai le ni folo o whaingo ina o le Samoan lava leo toe sifunu le tasi miruta o le tā leo le itu la e tolu le rivaingo le Aoauli e leo toe mistemi o na tuku leo a onga ale whanau e pei o nā ngā ia tu ei mātua e piki le whanau a onga e le tuku ai o a onga ia pe ora uta mistemi o sola o le Aoauli ne ia maua i le tātou whilo inga ma le sui o le tātou wala leo i Samoa le fionga ia lilo maiava maina vai le wa maua mai fo ilo nā maro tātou te whaasoai le rivaingo le Aoauli whaatalo whaatu i leo fionga lilo maiava ma lo le ngā lue ma lo fo i le tau a tai se le mātunga ofi e so le li o le tau ofisa i nai Samoa sole. Ia, whatalo whātu mai le ofisa o le toa si nei Samoa wa iei ia le tātou potu whaptua. Ia, e whai ai fo i au nanga wai lava le tu stala me tangata whaasala lau e mana umia le fisosoani e le aise me e whai ia na ngā luenga e taipe o le voicing now o ana news ia ma edit me umwhapena ia wa iei le tātou seki le wa i le potu le nei o whaatasi atu ai tātou po kalame ale i Fofogamua. Ia, o le potu le nei o whauwhaptoa, ia mawhai whaptoa wa fo i le whamoemoenga e whesosoani ai tu stala o tātou. Tunu wai whaatalo whātu i lau tō wha, ia i lava le langona ma le manatu fo i o loo manuia mea uma i lau tiute e whapea fo i ia du tātou tunu o loo mai mo whafonfonga mai. Whaatalo whātu le nei i vaenga o le Aoauli o le asolua i le mai mo whafonfonga Samoa, mai lava i o nao se ia pa ia o neiu ia ai le ngata i lea ia o le lava tele o feo i o le tala lei sunga i whawhiangainga o staunanga o auna stofia le atua ia awa ia le tau swin o le ipuvai o le ola i so o se whata whaitaulanga whatalo whatu le neitu la o le awauni maa lo le tawatai maa lo le soifua manuia. Tātou te tau whaiwha malo la valilo malo le tau tua ia malo foi le onsa i ngā ruenga e peo ngā pātia i le reia solua. Ia tonu wa mawai an foi le amtanga le vaia so i nai Samoa i le aso nafi. Ia tonu le foi na tolo la wina ini si wata upu i tutonu le tātou whale wha msino po le wha msino ngā Samoa. Ia wala wale no silfia le pa ia malo le tātou watano. Ia e saolele lava lau whetanainga Fofogamua o le aso nafi o le aso mafua matua lolo toi ti munga i tātou atunuu ia onga i le imwhai o na whataunuina o na o le tūlanga i le saunga le mumo whanau ia o le so ia o lea ua mantua whai lawan nafi ia o ngā ruenga masani whai lea alfa masinonga i tōla ulonga masani whai e whatūlanga i mata upu ua tu ina atu e le matanga ruenga o leo ma le ofisa lo i sili i le whamasinonga a wā ia sori ngā tūla whono. Ia ai pe o le so ia fa pena la ona tola la we foi le lisi ale whamasinonga wha i tumalo o ana nafi le Supreme Court ia po le tatou whamasinonga mawalunga ia o le so tatou whamasinonga wha i tumalo e tola la we foi wha tulanga na mata upu ia o le tulanga lana sa ia tatou whamasinonga e pe ona ia le so na o le lua mata upu tāua te fia batua ia to ai mas tata no angali Fofogamua e tu sai mta upo ni se mta upo na langa mai so utona mai le fontanga atu stala ia male ba le fionga ile suipa mi o se tata malo le fionga ia te lupe po molinuku o ni semo le link malo va ia fa wia po a tata mta upo le na la walunga ile fa sino le ia amatanga o le ia so ali Ole sole na tola la wele mata upu fasau ia le fionga tole foa sai ia mainu u ilinga no sa mai naia. O ila ua o se au fasalau o le porkalame ia po ole porkalame ilunga o le tato upe ngata whailangi po le interneti. O whaingo le mauta o Samoa vi inga o le atua. Ia o le awa moria e le oto e tau whaamtalaina fo i leo o mai e o le tangi e se tasi o lo o whapenanta o mtanga ruenga leo leo na tangi mai atunu e mau e whaasanga i leo ngali ineina ua taunu o mai lau whanua se tātou atunu ia ma whaatino e loa moria ngā leo leo tu ina atu loa i whaamsinonga e whailo mo atu la ua o le whaiunga le whaamsinonga leo iai ua tu ina atu le mata upu le tolo atu le mata upu la se sifuru valu
ina ia mawhai o na whaamautu umatu mōrianga leo e whaasanga ia tole fua ia mainu u. Ai o lea so lava ia o lea ua ia i fo inai nai tūlanga fo i tō laulaunga ma tawa lumanga na whaamasinoga o whaalango i nai ma whaafongai fo i le tātou atunu o inisio o tala noanga ma whetu na inga le wālo ia ainu uma ma tole afua ia mle whionga le tamai tai whaamasino ia alala toa ro sala pali. Ia o le loia o lo tūla i mo ainu uma tole afua. Ia o lo tūla i eile tō whaimalo ma tūmua Matthew le misio. Ia o le tūlanga la leo lo whapea mai o le tūlanga whailele inisio o ai inga ma tuunga o tu ina tu leo ngali. E sa whapea mai ele tamai tai whamasino e sa tapu ona to whaia ni whaasara launga mani la fonga e a whaina aile o lo tangi. Ia maso se tangata lawa Samoa o lo mai mo ai lunga le Pokalami. O le mafua anga la lea na lai ona si ilo le au le fionga te le fua. Ia ma whaatalo sanga foi, matalo sanga foi. I le tūlanga foi lele o le iai la Pokalami whaale vai aso. Ia pe ia ona lau silafia o iai ia current affairs ia o Pokalami o lo imata o puta ua. E tala noa ina i lunga Pokalami lea. Ia na whasingia lola ia lea le tamai tai whamasino. Po ai tu ai ngā Pokalami. Pe ni health issues. Tu ai ngā issues ia tala noa i lunga Pokalami lea. Ia e whapea atu le tali le li lo ia o lo tula i mo ila ua. Ia o general issues. Ia po mata uplau tele. Ia o le lana whapea mai lo le fionga ia lala tua. E sili ona whaafisili mai leo po le asa lato tūlanga i le mata upo lea ua abatu e tāra sanga ai o lo tūla i le whamasinonga e te ia pe lato titalia pe te ena le whaawa upea o Pokalami ia ai whaapea atu ia leo e le ise tūlanga te ena i le whaawa wina o le Pokalami leo e leo opposinga leo le whaawa wina o le Pokalami pau le tūlanga ia alo mamau mai pe laa ite mai la funga ia e pe ona tāua e ono whaatuku ai ia le manua i le finangalo o le olo o afia ma afia i le tama ianga o tangata i olo o whalangulung ma tāua ai ma pe o la funga tau whaaleanga fo ia e pe ona lawilo ai lungo tātou whaatalaunga le social media di Fofogamua. Ia, o le nāla lea ua tala i loa la le tūlanga lea, ina ua le te ena i leo le tū lea, ai tu mai ai loa lea wanoa, i le asu se fulu walu o le masina nei lava, e toi tūla i la ua, ia se ia whamautu morianga leo, tu atu se la tali pe la te lango, pe la te ioeina, pe la te ena, morianga leo i o le atu inatu pe whamautu mai. O tūlanga lana wa iei mta upu mo te lole tūtuli me lava le tātou wa sunuki. Ia ila ua fo i ua ke leo le au whai nunga social media. Ia mana o lava i le tūlanga le ina ia manino atu po le tūlanga o iei le tūtula i o le ungali ili nei. Ia le fionga to le fua, ia le fo i le fionga inu i luma le whamsinonga mawalalo le tai au nei Fofogamua. O le ase tūlanga i inia i inga fo i lele o le o tāwhia leo po le nai tala i tua saini o le ofisa o leo ania i inga o i le temil nei ele i wha tūlanga ina ma amatalia le tōlau ina o le matau. O conditions o le peo, le tala i tua o ai inga la, e se aona saini le ofisa o leo Yes, Freili. Leo lo o tu inatu ai. Ia o conditions mahasania lo no winga wa tau fia o la pepa malanga. Saini le office o leo i taimi maso o whaatulanga mai. Ia ma alo mamao mai le toi whaia o nisi fo i solinga, nisi fo i whamutananga i solia i le tūla whono. Ma toi a fia i fo i le o lo o tangi whaasanga le mata upu. Mani. Ia ila ua ne. O le tūlanga la le nā o ia ingala nā lea ua o la e tala i tua ni te whapesisi o lo kapea ila ua le ai. O le wana tala i tua ia inga ia matu unga o tu ina mai leo ina ia awane i
awa ale savalia loa ia inga na matu unga leo ia ona ye lo leo le si tu ma le si tu la ngai la a ye le tu la fono I mata upu whapea whangamu. Ma lo whaptangi a lilo lo no winga lan tāni ia le veus fau la ia le tulanga fo e peo na ia le ioina ia ma le awina sao antu lea ma le maua o matu o mal mori mau tua le mtanga alwe ngau leo ia mwhanga solo ilo ma le mtanga pule o saunga na lilo mea Ioi, awa e mautu mo le mau pe an ta weli a taua tatu press conference ali I whangamua. Mautu mo le mau, e mautu ia mo le anga leo. Ina ua atoa le mau mai ai le elemeni. E ono wha mau ni ai le soli tu la fono leo le atu ina atu wha msinonga. Lono winga la, e tatau I leo, I le tūlanga foi lele. Awa lava ne ia se masal salonga po se fa alo tolo foi lele I le matau ia I matua tu matua ma tu la pare ma e prove ne soli tu la fono le o solia ina ia fai ona fa maonia le soli tu la fono ia o le tulanga lola na uma fai ai loa ona abatu lo ele a fai o le wa ia ile a fai wa ma tu le ma ole fai o pe ole defamation ole defamation ole fa le anga ina ta ole anga ina se ta ole le o sangata fai e defamation ia ta ma fai a vatu ale fa matalanga ola uma kwa ia a fia ri kamari anga ka ngama fa matanga ai I longa tata social media ia ona vatu lo le mo lianga na avi o kusale o final la wa ia yo na mo ni mau I fa mau ni ai ai a fai vai aton mo lianga le na ai fa pia ele ai ma se mau I le mea a koa le fa mau nge lo ni la avi ese leo ia a fai la e watu leo e va ai e tolu mo li a fai lima mo lianga tolu mo lianga ele o fai ona ia ni mau fa mau ni ai na ese lo le fa pia lo leo le susfura o fa ta inga le fai a pia lo leo la susfura na ole lua mo lianga la wa fionga ole mo li ai la wani ona la wa mautu ala so fa mau kuinga la nga mo lianga leo ia o mautinoa e ile mau e fai ona ave fa masinonga ina ia fa maonia le solitu la fono Oi toma de tua le mai vai I se case fa pe ai me ala vai o le fa langa ino tabali anga ni siu o le malo le tantu tro ia ma se fa unga se fa masinonga voi le na ave ia I pele I se mantau se fa tek tek on se mantau po fa pele ele tulanga le o le defamation pena I se case mo fa pena ave I se fa salanga voi le o le tutuli po lanto nga fa salanga fa sala tupe e pe fa sala ina voi le o le community work e pe fa sala fa le pui o le se titilo ia pe ola ia isi cases o le o te mana tua e tasi le case le ila ua se fa unga leo al famasino ele ila ua lava fa unga I le defamation e tasi le mata upu ai ilo fisiringi al tulanga le defamation ma cases ua ma fai ona convict ai tangata fa sala ma sentence ia o le se sa ili mai pe fia ni mata upu le molianga le defamation au le afa le mawalunga o na solinga tula o le olona fa salanga e pe afa maonia le solinga tula fono le defamation ia mai sia molianga fo ia le o ta fa longo ti e o fa ngo fa pe o le faia o le harassment using electronic devices or something like that. Ia o le awa wa iei tūlanga whapena ia o ingoa na o morianga. Ia al defamation na ia mauku wale o te iloa ia o aise I ta stato sa ili mai mol proclame la stofi whangamua. Lerik malo va taia le maiava ia atono le si vaenga o len tuli mata ia foi le tantu tro. Ia o a tātou whaamsinunga ia o whainga pālota. Ia wau le mai tau manino tui le manu le turu. O lo whainga solo pia mai e pi e whelan mulan wai fwoi le tūlang. E pe ore ia keise se lua i toi le teimil ne ia li. Ia, o le tūlanga fwoi le o isi keise so rawa umana to submissions. Whaatali fwoi le whai uman whaamasinunga ia. Ai pe o le mata upu lea I le wā o tuiloma Lancelota la meko ia male a fionga ia I le sui pale mia ia po mulinuku po o toi lupe po mulinuku on semo. Ia o lea o whanga solo pea. O te iloa ua ova ma aso pea ma se vai aso ia
mai le tai mai le kaiminga whaatulanga el whamasinonga man tō fo e whaatulanga el whamasinonga tōru keisi aso uma a le e ele keisi o le ua toso mai ia wa te le taimi le u whaaruina ai pela keisi lea le la mtaupule to e lupe o la safari o la stofi o le vai aso nei lea o le afafonga ai le tāno sanga a le vai nga whai le HRPP petalia el whamasinonga ia le fale atu le HRPP ma le lātou tāru sanga e fia a vea i lātou ma joina ia po le tangata fo ile le whaapipi i atu o ile mata upu lea la se mafua anga li a wai mata upu lea la se mafua anga wale na e sto whaile wang whai le HRPP e whai le tula ia o lea o maa ua lava tala e pe fo i ona maa ua le tātou press conference le whesilingia o le fionga ia te lupe ai o le tūlanga Fofogamua na ona whapena atu i le tūlanga fo i le tōlaulanga na wai ai a le tūlanga umalea i le details o le case lea male mata upu lea allegations ma mea ia watoe anga ia toe le HRPP e tālo sanga ia o le a tātou maua se tala i le stofi e whaitete foi ia ona ele o ia ile tūlanga foi le le mata upu ai luma le whamisinonga e tau la ron tātou alo vau ai i le tūlanga foi le whungaina ma o iona o ngole au ili lina ia o iluma le whamisinonga mo le lana iloilonga vau le tūlanga le wa whailoa mai ma mātou mawaina o la stofir vai sunei e fofonga ai le whamisinonga ia le tālo sanga le HRPP e fia avea ia ma se tasi o party pole e join sports party e join atu i te tonu o le mata upule nei lona winga o mea nei e tau na o a whai fia join le HRPP o mea nei e tau na o le HRPP e su e le mai o sa lako evidence e prove le allocation nei alai ona nga i te tonu ia ma tapena lona la pe a whai e talia na il whamasinonga ai a whai e le talia il whamasinonga le application ia lona winga la ia o le awhailo le whai unga ia i le itu leo pāti e lua o le itua le fionga tui lupe ia ma le itua le tuiloma. Te le tātou tali la i le aso tofi a sau nei ia po le ase talatalanga o le mafuanga nā la ia o na toi fia awa i antu ia le vaenga whai le HRPP e le whaamsironga lea ia o le mai tau atu ia o se tasi o sui tau wā a le vaenga whai lea la vai tonu i le mata upu lea li lumai ia. Sa o lea iei le tōwhati loma i tunu i le mata upulea ma le HRPP. Ia o te iloa i nā le au mai ele malo si anga le HRPP ua mafua ai ona fia avea ma se tasi o vaenga e joina tu le mata upu. Pe au whaatasi tu le mata upu le morfina wina. Ia pe a whai o nā lato maua ni whamatalanga ia ini tuua inga. E whaatatau lava le mata upule nei Fofogamua ai o le maninonga lava tātou te manino mai le whaamasinonga pe tātou te iloa mai lava se tala i e au ona tātou whaafonga le tātou atunuu ia ma tātou whaalongolongo foi ia e le whaamasinonga le asa tofi po le asa tala mai le mata upule a o le a foi le mafua anga anga ia tuai le HRPP e toi fia manao e involve le mata upule nei le ana fi nau le lato sui sa va mo lato vaenga fa ma lo va tanya le mayava tali foi la o le stofi pe ona sa no le fa ye vol mta ula ia o la stofi le fa ye le mta upule hi ai le application la le HRPP as a joiner from mo le a Fofogamua le link ma lo va la stulanga tanti me le mta upule tu ma lo fa pa lo to fa sa le anga lua va mo le lilo le vale o ai foi lea. Vai lua ma le fionga ia mangile. Lea no whalongo lea wa lana wha solo a ia muli maua le mata upu lea ia o submissions lea na whai rai aso umvai nei lono winga ia o wha tatali fo il whai unga o le tala le mata upu lea. Lono winga la ele o toi umisteng ia wai ta ilo i o la sa mai taua li lo mai iav. Ele tanto sfulupo se nevo ile le te mideima suia tamaita i o le mauta lewa sau whai pe ua pale mai i tofio i tu malo. O antoa le tanto wono pe tauna wha antoa? O le tūlanga ia e uma lo whamasinonga i le tūla whanau Fofogamua.
ia ona fatua activate lo se full percent na ia tilo foi la ia awai kako ke vai foi po ele tama ita ile maualunga na lona ono avea o se sui paule tulanga le na fasili mai ele atu me fa pe fai o se sui tama ita ile tu la i mai se tu malo te wa activator kule se full percent ai to sa foi o tama ita ia mai le tu malo le nai e manuia mai mana ia le fasili pe io e mai le fasilia pe la ona foi ona au mai pela lu ai tama ita fai pule o le nai tu malo e o tele i su era tali au tu o le ile tulanga tula fon tu mau tula fon o fenga palo tamena ai lo langona ai lo ngai se tulanga tal fe ngai o le a se ai le angava o le tama ita is full percent pe fai o le tama ita fo ile tula i mai le tu malo le ai lo ngai e tu salava e pe o mai fata se loa ia tama ita ia to loi ele se fale to no wa o le count le tama ita ile na tu la i mai le palota i tu tonu al foi numero ele ato ile ono tama ita i tonu al parmen ai pe o tama ita ile wa ngava atu e ala ia na pasene o na palota le ele wa ngava ile tu malo ale tasi o ia le o le afa ato ile ono tama ita i tonu tato Parliament lo la ngona o te loa uia eliminatu ia e fa nga la vale le tulanga le o mai umata mai ta ito ruona isi ia bala unga ia mabala awina fa tulanga ngai lalo le tula fono le o lo wanga fa amai ia tonu tulanga fa pena le mai o te ilo ye po le fa mal mai ngana le o le tula fono ai sio te te mai manan tu foi ele tau a fai tau na family ina wala family nonga na le unga fam sinonga e tau ona ono sui fai pule to mai tai le mota no no winga la a fai ona tu la i mele sui to mai tai ya e ka wanga family ina e tai lo i ni te wata va a le family tu la fon a fai to mai tai le tu la i mai ono winga la fa ko mau i pe ngal to mai tai le na o ia e tai lo ia lilo i se tala mai le tu la fon ia e fa le kongu lo marka ko filo i ngam le fionga ya lilo si o lewa pele pawa ia o e langona mai o le ke lo o lewa pele pawa ia nei ia a le la e algo le wifi le fa nga le la fa nga ko ka te ga ia wa pong sala wa ai mai ia ai wi dia ia ona fa wa pese ia ta wa fa unga por kala melanga le mai mo fa funga se tanto wa tunu e sa wa o al me fa na ya la yo na tato le va melanga le ye fo tama ta i tono fa sinonga le fa ta umatu e o mai unga pole ale ta unga fa sinonga ia na fa to ai lo ai la ia le o le me tupu madi ia ai ia le tu langa o le langona fo le o tu la fono ai we wa ta wa na fa nga pel tato tu la fono tu sai o le faanga va ai no tama ita i to ono tono tato nga va amo tama ita i to ono tono tato parliament le ma lo va taia ma lo sa no ali lo ding va ngole Aoauli ya o ani si va nga ya on si le fiem fa na tu mai le pa ia ma lo le tato tro e le ding va ngole Aouli ya inicio me san tu pu mai le nava yaso ya ma kowi ma ya le sa foi ia nga uma le afa mo ka longa sa le afa longa lu ka longa le to ngalo a ko ar ma ko la nga le nga faile sa lilu ia o esa le ia o ia pe yo mato ia ini ia pe yo le sa e fa fetaia ia lo ma fa na wa se tato tunu Fofogamua mari po le ale fa unga wa ia ia e telele tautua anai tamaiti manai whanau fo i ua vaia lo lātou tauti ngā e tau mawhainga ina ia maua su tātou ai mamau malo i tu sai fo i o lea tānu sanga o le toa tele ai nei le tātou watunu ea ki ngā leanga lea tunu o e le fia whaia ina e ki ngā le malo o le ua whaia ina sau whapea uia ai e mato te o mai le awala wasa mato mata i whanlatai. Ia. Ai pa pia e mo ke o mai le awala. O le English, Ia, ai toitali mai le fionga ia lilo mai ava e le toi o la mai e o le pao stimi le toi mao. Ai, o le vai ngol tātou talonga ni ia wo. Ia, e le
langona sa yele fa ngol ve so se ma vai today ele kan te tonu la vai o New Zealand ya o Australia le mele sa fa yele talo ya o ta po inga ma ma le tan tu Samoa le Samoa sa kap ele men ka o le parade ile so to na ina se ma vai today ya e sika ko fakar kalina po la se ngona le fionga ya li le ya wa len fa ma ya na malanga mai o I fe fa la ta anga I mai I lo la to ainga ya wa la va il si le fielo to pa ia malo tomba ya unga ko ka diu mai la I re ka ko por kalame ile nei va enga o le wo masano le wo se antu le tan tu te ya fia si o vai fa le ya ku no le wo fulu male tolu mi lu te wo te nei le tu la e tolu Fatalo fatu I lau whaafonga angale nei tula o le asolua, alo mai o tātou telefone o tu whātasia I lau Radio Samoa. I talo to mua, o lo I le whale mai nei se tamai tai wā a fia I ni manu anga tu ngā, ina wā a fia I se la au mā losi mai se o whainga, po le vaenga o tā ua o le drive-by shooting, I le whaitu o Shortland Street, Wainoni Kalaistete, po le toi se 45 minute I le tulaiva I le afiafio le aso sā. Natali atu leo mata avale fale mai o fesoso ani mua I le nei whaalavlave. Ana tā ua I reporti e maua atu leo masui o whaalavlave tutupu whaafua se I lea mawhine ua iai se tūlanga ti ngā ina. O lea na whaanatina te atua I loa I le vatu ai o ia I le fale mai. Whamanino e leo e iailo lātou tadtonunga. Na sola ese le na whaatino ina le soli ngā tū la fono se ta avale, ma alo I ai fo I māsar salonga, e ese le tangata na wha moe e wha o I ai le oti, a o lea wā awhi ai sia mawhine. Whamanino le sui o malo le malo, Detective Senior Sergeant Craig Farrant, le iai pea o leo I le no whanga, ma o lo wha solo sa ililinga I le nei mata upu. I le taimi nei o lo sa ilia pea le na whaia le ngā yoinga mata utia, ma o wha mawina le soe ai e leo le ta avale, ma e ono a awhia I le nei o swainga. A o sasao ai le mālaia I lau whanua o Tongariro National Park, o lea wali patia mai tau mawhainga sui o whaalavlawe te supu whaafua sei po emergency service, ma le pūlenga le tīnei mu I le lawe ina mai o Turisi, mai le te leo whaitu e la lata ane, pei o na iai le whakapapa village. Mōli maule e tasi o Turisi mai si amani, e suafa ia Matthias Gerald, na ave se atu o ia e whaonga ai se helikopa, ina ua mata o na wa aia le asu te leo le itu, ma le malosi o le lefu a mata o na pa uane. Ta ua na mua I whailoa atu o lo saonga le mule campsite, o lo o la ato iai, peitai, o le tetele o le sasao le afi na whanatina tia iloa o na anga I ese. I talala ta mai na whailoa ai e sui o le au nanga o whalavlawe tutupu whafua sei, le whaamama a venga o le wheanga iai o le atu no mati munga. Leo watu ti ai le sasawa to le afi inisio whaitu la tane. Ma o li potia le toifo iane o tangata mai whakapapa village I o lato whale. O lo fetu na I pele au nanga o whalavlawe tutupu whafua sei, I le toitatala ai o ia whaitu ma awala mo tangata Turisi. E na whaalia e nisi o whaipisi nisi a afianga o lato whale o loa, I le tāpunia peo awala ma leo o atu ai o nisi o Turisi, taluai le neima laia. Inisio tala ua whaaleanga ina nei leo atu le whase lau whase fulu o lai sene o I lātoa ave loli. Ina ua maua I sa ili linga masu isu enga le pūlenga o le New Zealand Transport Agency I tūlanga whaasu e tusi. Maua ai e le moni masao wha maumaunga mwha amtalanga na tu ina atu e lātou nei. E whaatino ai whaenga uma mo le taulima ina o lātou lai sene ave loli. Whamauina I reporti su e tusi e whai lava sina tele o ese esenga o whamaumaunga na tu ina atu I totonu. Ma ua o le tele o whamaumaunga mtalosanga e iaini vaenga o suia e peo na whaatino I le whaaliliwi no lai sene mai lea whaatulanganga I le isi whaatulanganga. O lea na whamaunia mai e le whaatonu o le pūlenga o Whelaua Inga Land Transport ia Mike Hagrivis ono nei tūlanga ua whai ai lo le whaiunga e whaalea o ngā ina umalai sene ai lato wā fia.
I lalo tu la fono o se tasi lava e tu ina mai ni whaamtalanga ma whaamamonga tau whaasese, ma le le sa o le whaatino ai o taro sanga mo se laisene, e sala tupe ma e o atu lava le fitu se lau 50 le sala e tutongi le tangata na te whaia lea ngāio inga. Mai tu sae ma le whaaliuino laisene mai isi atu nuu e te tau lava o na whaalia whaamaumonga mautu, ma aloa ia whapea ai ma le moni e whaatino ai o la atu tarusanga. O lona winga e te tauna whaalia le laisene e le imae a le taimi whaatulanga ina o le whaonga ina ai. O le vaenga o ta ua i le ngangana Peritania o le current or expired within 12 months. E le tawhia mo se taimi po le suspend, ma e le avesia ma tawhia le whaonga ina po le revoked. O atu nuu o lo tu sauno aina le whaaliuino o lato laisene o na o le angatu tuso a ia inga mata iala tau laisene avita avale e au fia le atu nuu o Ausitalia, ma lo o Peritania, Amerika, Kanata, ma le tele o atu nuu o lo ilalo le Union Europa, Japani, ma Afrika i saute. E paule vaenga e whaatino i lato nei o le whaia o a lato suenga, po le theory. Ai mo atu nuu e le o au fia i lalo o lea lisi e te tau lava o no uia ia awala o le whaia o le suenga ma le whaatino ai o suenga i lungo awala po le theory whapea ai ma le practical. Ua whaalia foi le anga i ai o le New Zealand Transport Agency e wha malo sia ai a inga ma ta iala ina ia whaititi ai tu langa o whainga whaala tua ma soringa tu la fono o le maua ai o laisene aveloli e au noa ma le whaatino sao o awala e te tau o na maua ai. Mai tala mulmuli o le amatanga le nei masina na whamawina ai le te tala aloa ia o le waa whaaola fou mo le vaenga o nanga o la veai le Whanganui Coast Guard. O se whaamoe na wa ai le o mai whaatasi o sui o Whanganui e patipatia lea mataatia. I se pepo whaamtalanga na whamawina ai o le nei mataatia o se poloketi na taula mua le Suzuki, New Zealand, ma le Whanganui Boating Centre. Ma na tawala mai le Midwest Boats New Zealand brand manisio pa anga tōtino. O le au nanga tau la vea ai po le Coast Guard e au fia le silia ma le lua whio tangata volunteers. Po e ua fofua ato la tau soifua mo la tau taimi e tau tua ai le nei au nanga i le atunu atoa. Awa le la vea ino soifua ma ola o e mo o mia le fisoswani le vasa. Whamawino le vaana fōa i atu o whaingoina o le Whanganui Rescue, ma e iwa tesi ma le 5 mita le tele, ma o lo ma whai ona whaolaina, e ala i afi ua tā ua le twin 325 HP Suzuki DF 325 engines. Whaailoa o le nei waa whaola o le atele lo na sao i le ngalwenga whaatino, o lawea inga i whaitu uma o Whanganui, whaasolo atu ai i whaitu o Manuatu, Kapiti, Mataranaki. O tātou telefona mo le nei tū la o le aso whaafita i whaafonga mai tō whaasoifua. Tasi limo i votu, amo. Masalo ai
so e ma lava. So kung mali daw Robert Akari, ma DJ Dave, le divang ole Aoauli, o me yo anda na fiele to mo mai. Ole so, ye te una me ma tua inga lue ai, a we te no tele ya tai au. Ye wai ke le lo po a me tu po an tai au, pa ole be ole tape na ma sa uni. Ai, ai a we so ona popone vali, wa le popone. E na te ave se ina minu te se ko ne mali tu la. Ye po i tu la fo yo lo waso. Ile nga me ole popone. Ai o kwa kai. Yo lai sekia kai. Ba malulu atu ono le mutsi o le tatu filo inga ile so. Ma le fionga ya lile mayava maina vai. Sui o le tatu ala leo lo o ngalue puno wai mai tono Samoa. No le fale tono foi. O le tūlanga tau ele tisi. Ia le ana mutsi ele tatu filo inga ile so. Fai ele mwhaiona toi wha wawina stemi o le Aoauli le. Ia ana malili ele o le tatu utano. Toi wha wantu i lea stofi o le vai esu nei. Se ia fiole fionga ia lilo mai au. E sa ili mai le tele o nisi o vahenga ia pe o na fesilingi ai. E misila wale mta upulea i lea fo. E le se fulu pasene. O le wha antoina leo le ono o le whainu mera. O ti nama ta mai tai. I tu tonu o le pāle mene o sa. Mo mana ia vole fesili le. Whai. Ia e sau ia lea fo. Ia le unga o le whainga pālota. Ai tūla i mai sesta mai tai, ia o le tūla i mai le tamai tai. I te tonu o le nahi tūmalo, o le visili. E to anua i la sui tamai tai o le tūmalo pele ai. Ia mana, ia e whaamdino mai le le tūla fono o whainga pālota. Ia awala vale no fusile fielpa, ia mana mano le tātou tunu. Ia wau tele mai lo po i se me whaapei ton o le tātou tūla fono leo whainga pālota. Ile tausanga e lua a fes fulmaliva. A whai o iai, ia mana iala e fonga i ele tātou utoro i lea so tofi lea la a sau nei. Ai o se wha se silanga le nei o leu tolu mai le tātou ofisa. Le rivaengo lea uli mō lo si la fia. Whaapitoa nei ele Casa Beds o lo o whaanga solo. Casa Beds and Appliances o lo whaanga solo i le taimi nei. Seti no 4 fabric, o le no 4 tolu no 4 singles e lua mai le iwa tala i le viaso. Iva tala i le viaso mawela o seti no 4 fabric, no 4 tolu no 4 singles e lua. O le ile tanto moenga queen size mai le fitu tala i le viaso, fitu tala i le viaso mawela moenga queen size bed. O le iPhone 13, se fulu lima tala le pimeni i le viaso, se fulu lima tala i le viaso mawela iPhone 13. E wale wha tolo ana wha mai le Casa Beds and Appliances so le Smart TV lima inisi lona lautele. Ele da o le se fulu lima tala i le viaso lona tutongi po lona pimeni. A fione lo i le wha fitu wha Great South Roadie o tau. E po le tolo fitu iwa Great North Roadie dai Henderson. Wala ye le numera vala o fua le oval se lau lua lima wha valu oval se lau. Lua lima wha valu numera le telefoni o omile lua mo o tahu tasi mo Henderson wha i loa yene wha fonga le radio Samoa. Le nei wha abitoa maua tuisa me alofa mai a Prince ma le tautua malau nangana ale tātou company o le Casa Beds and Appliances. O stasi nao wha linga le wā tōna mai lo fisa le nei whaengo le Aoauli a wane ngalo le maua tātou tusi o le so ngāwha pe fo i le vau filfili i le official radio Samoa i le tolu pān, tolu ono Hopel Avenue i Manukau nei. Wa lusfulu iwa minute wa tea nele tula e tolu. Ta alofa Samoa, wa ule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai i le se fulu lima iwa kolu, a mo, radio Samoa, vevela a. Ua lolomo. Ua lolomo. Fas, so. Ua lolomo le fua malepa o. Sa tua la tula i mai a sauta o. Tui sa vai lu upe moni e la ufa alongo. La ufa alongo. Ta fia tauria se tufa ngau so malo.
Oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, e pea ea, sau whaafofongai, so a fia malie, isi au I tulanie, ua e masani, ile ai ni usamie. Sia fo ila ulu se va ia moto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua mutu sia la ufa asalo ele fai so ulu to ae aloita ile fa alomo auewe dali Soria e te whaanoa noa Olo ua lufa lena dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Ae lima ila utautama Ua lave ai o umama Ma o utotonga Sau yo tau ta eva le I o pe ta te no nofo ile mali e o si o loto awele I e toema salo fuma pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Tali tonu pe ata sola I maunga Can you go?
我手機嗰個屋咧真係手嘢，我手機嗰個屋咧，個幾多幾個嘛個屋咧？啊，我手機嗰個屋咧嘛有啲。Oleh makwa fale ko ngari ola suma. Kero oleh kaki fofo aku kenge ko long oli ya. Ai ko ngo fa mo. Kero le mali. Ya mali ele am. Kaki o fa kasi kele loko le am. Kero ya. Tao. O malong fo ko malong fo. Awalo wika ya que na ko muso. Oi. Esa mo. Oyo alus que or makom. O alus que or makom. Are la ula ku ye. Ai vai oi. Fa ko po alus que or makom. Vai oi, ako que amio vale wa pero makom. Bueno, or makom esa nga so ngauso que ese sinu mal fa fiao. Que roi. Da kale ya. Awa ke ka uwa isi. Se so ai lu mamalo kilo kia oi ku. Awa ke ka uwa isi. Ale la ulaku ye. Awa ke ka uwa ya. Awa ke ka uwa isi ka wa kala fa kama ho ye. Ngaya lu momo ya ya. Awa le. Ai. Awa ke ka uwa ya le. Ngaya lu momo lagi ki nga. Yo la ngo fo mo fa nga kala ka fa pi. Wa ulo ke fo ke pakel. Yo la kala ya. Ya. Pakale. Si awo ke ya pe ke ka fa si lo ka mo winga ese no un poco el pequeño. Bueno, pero no que lo más ko inga le ngifo. De la wan. Ya. O me a umma ka lu ye. Ke sa ho ka wa ku ya. Ai awo ke ka mo ya ke yo ka wi lo usoi yo ka ke le fa ngau fakas ai ka ke usoi ya yo ba walo ngalan ko la walo mo yo ale la ula fia ku wal fa i wo awo ke pisa je si ele o ke le pisa o ba ku lo wa pisa o pisa fo ele fa vale fo me ele wa uye ele sikanga kai pisa so oe ai ala ngo pisa ai lo ngu e ka ngu ele le polis ka malon ma ko ngu ai pu ako ngo fu ko kai be kai misa oso oi kalau famisa kai misa na kalai I love me ya. Oh, la kau ya, asalkan ya, ala wal momo ya, oleh makwal ya kalau kemalo, karena kau pokok, oleh makwal pokok, kau mau wal momo ke makwa, oh emang aku wal fa makalangal kamar, lekuangan oleh pekalengal gaya aku, mua lah kulo makwa, lawan momo, kesawa kak waku ya kyo. Ya, wale lek permako. Ya, lawan permako. Ya, afkan. Ya, I love me. Malo na soy fua ya kyo el kamama kuwa. Ya kalau ba. Malo na soy fua. Ya, o fa soy fua. Ya sumaya sungai fa fenganya. Ele ayo ke fa kau nangi ko ai ngasa fa feu. Le ayo ke fa malulu wa. Awa ke fa malulu. Ngai ke wa ma. Ya Samoa ya siarang arenga esurio mako lo ele. Wawe oke kau makamu de ka waku ya ke or kamal me wo mayai. Eke kau o awo kau makamu de ka waku ya ke or kamal me wo mayai. Kalau fai makwale angal me ke mana. Awe ke fai winga nga fai ro kama.
ai fai ale me wa e lo ai oi ole ale me wa la ina e soli ale ma ko fa io e masalo e oyo skamalo ai kama oyo skama kensiango io e kera ma ko kensiango ai ole alo lo mai io o ke fa mal ma ko ole ma ke fio ai ma amelia caro fai o venga o fe ko e ma amelia ole vanga mama sang oi caro fai o lo fai ngano e nga fa kasi ma amelia le ayo amelia nga ma fio oi ka e fai ngano e nga oi no ingo wa o pele ngako oi caro fai a pele ngako wasawo ngi foi fa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some parents can trace their family back 300 years, but they don't know where their children were last night. A wise man said,
If fathers took their sons fishing when they were young, they wouldn't have to go hunting for them when they're older. It's said there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Just having children doesn't make a man a father or a woman a mother. One father said, "The thorns I've reaped are from the garden I planted." It's sad that some parents spend more time raising fruits and vegetables than they do raising their own children. Jacqueline Kennedy Onassis said, "If you fail to do a good job raising your children, whatever else you do doesn't matter much." No work is more important than the work of raising our children to become happy, successful people. The first doctor in history to successfully perform a heart transplant was the South African surgeon Christian Barnard. But in his book, One Life, he tells about his failure as a husband and father. Dr. Barnard had gone away to America for many months doing his world-famous medical work. He tells what happened when he finally went home to his family in South Africa. "It seemed like 100 years since I'd been home. I'd not written my wife and children in months, yet I was still shocked by my wife's greeting. She said, 'Why did you come back?' I could see there was no longer a smile in her eyes. She said, 'Don't look so surprised. We gave you up. We thought you were never coming back.' I said, 'But I was building hearts.' She replied bitterly, 'No, you were building a family. That is, until you dumped it all on me. We no longer exist for you.' At that moment, this brilliant heart surgeon knew that even he could not heal the broken hearts of his own family whom he failed. Many of us have failed as a spouse or parent, but Jesus Christ will forgive you if you ask him. Then ask him to change you and help you start doing a better job of loving your spouse and raising your children, so your family can become the successful, happy people you want them to be. Just think a minute. Fall
AJ Nazarene tole foi tu maule lo for Yesu tolungan tu le pol kala medal le think a minute mo e ma mo tan tu uma le divine o le fiafi e da o tu ono midu tu ona tale o ling tu la efa o tau lungan tui nama le tautu mo i Samoa le reia so lua lea so se fulu malatasi o le rima sino Novema lua fe lua lima o lea se ngana o le tautu mali i le tātou maafutanga matua antia te oe malo titi whaintama whilo ei a whilo iai i lona lofa i lea so ata heau ia pe a whirgalo te tu eilo tau soi formal mātou wala le fionga ia le a tau sa vema le polokalame le kanga i fo whaiva o le o sauri mai tau te mafuta se u li foi ia li tulai fitu i le poana nei marutia le ina la singo toi o le ringaenga le fiafi pa malo antu i le vitalenga ia au i matangi loto tulia ia malana whare tulimi ale umana whangaru ngā kambanga o skurimi la so vevela si ano le alofi ka lo fai elisi foi java lea e li whea kwa se si kia foi ta ele tole pai ali ia mselina si osi mauto uma le mafuta pai manuia le rei fiafi pa soi foi Male peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo ia umasia uhani a o basa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano oleni na o umasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese